Muraho neza bavandimwe, turabasuhuje, turabaramukije aho muherereye ku migabane ine y'isi, turabiyegereje kuri iyi channel ya Evangeliste Nobel. Uno munsi twabazaniye umushitsi w'iteka, twagiriye umugisha cyane, namwe muramubona umushitsi uri imbere yanyu, ariko mbere ya byose reka abanza twibwira abatamuzi babashe kumumenya. Ikariye kwivuga. Murakoze cyane, turangiye tubashimiye cyane Evangeliste Nobel, Imana iguhe umugisha kutuzana hano iwawe. Imana iguhe umugisha. Amazina nitwa Nkomezi Patrick, niyo mazina yaje. Asante, murakoze cyane, ariko ari icyo usize inshingano gasize nkora umurimo w'ubushumba. n'iryo naryo riza rijana Pastor Nkomezi Patrick. asante cyane, murakoze. Tudafashe umwanya muremure, nifuzaga ndaganira hejuru ya topic y'urubyiruko. Ndifuza ko wogira urubyiruko rwogira icyo rukuyeho mu magambo angahe tuvuga, cyane cyane ndibanda hano muri Amerika, ariko na Afurika turagerayo kubera ko ibi byuma bigera hose. Ariko hano muri Amerika hariho novuga ngo hariho urubyiruko rwinshi kandi rufite inyota yo kwegera Imana, rufite n'inyota yo kugirana ubusabane n'Imana, ariko tukabuzwa n'imirimo cyangwa se n'agahuge iba hano. Ese ni gute umusore ufite inyota yo gusenga ariko akaba nta buryo abikoramo, bivanye n'aho atuye cyangwa bivanye n'akazi akora? Ni gute umusore ashobora kuguma mu busabane n'Imana, cyangwa se reka mbyite adafite paruwase asengeramo, kubera ko twe tumenyereye inzu z'amaparuwase? Ni gute umusore ashobora gukomeza kugirana ubusabane n'Imana ariko adafite paruwase imwegereye, bivanye n'akazi akora? Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikintu cya mbere nshobora kuvuga, Yesu yarabirangije, yarazubwiye kirageze kandi kirasohoye. Kuko nsenga Data mu kuri no mu mwuka, bamusengera mu kuri no mu mwuka. Bisobanura yashatse kuvuga ngo umuntu yosengera hafi. Umuntu yosengera aho ari. Impamvu zo gusenga zirarutaho usengera. Impamvu zo gusenga ziraruta location. Ako kantu uragasubiramo? Wumvishije? Impamvu zo gusenga zirarutaho nusengera. Bishatse kuvuga, bisobanura ngo nusengera anywhere, ahari hose. Nusenga ndi mu modoka ngiye mu kazi, nshobora gusenga ndi muri break. Ukuvuga ngo gusenga kuraru. Impamvu yo gusenga irarutaho nusengera. Ni ukuvuga ngo nimba ndafite umwanya wo kuja kuri church, naho ndi ngoma Imana ibera hose icyarimwe. Imana iyo muri nje nkeneye gusenga, mfite imodoka yanje, mfite umwanya wo kwiherera. Gusa icyo ntekereza, icyo umuntu akunda cyo kiburira umwanya. Uko ni ukuri. Wumvishe? Ntabyumvishe. Umuntu akunda cyo muburira umwanya. Icyo umuntu akunda cyo kiburira umwanya. Bivuga ngo urukundo ukunda Imana bingana n'umwanya uyiha. Asante. Sivyo? Iryo jambo ni noburira gutuma umukunzi waje umwanya. Ntibibaho. Uzobaza abasore aba boyfriend n'aba girlfriend, imyanya yose barayimaze cyane. Sivyo? Cyane. Rero ntiwombwira wabuze umwanya ugusenga. Asante cyane. Nosenga ndi mu muhanda, iyo mu kazi, tashe, imodoka yanje ni igicumba cy'amahoro. Asante. Abazifite, abatazifite, izumba zabo bigira izumba z'amahoro aho barara. Asante. Pastor, urakoze cyane kuri icyo gisubizo. Hari ikibazo cya kabiri mfite, kandi ikibazo cya kabiri urasanga aho uza kugitindaho. Ni ikibazo kivuga ngo ese uwo dutandukanyiriza idini n'ubukirisitu, kubera ko
ah, abasore benshi bivanye n'uko tuvukira imahanga cyangwa se tuvuka tugasanga abo dukurira iruhande ari abantu batuye mu idini, tugakurira mu idini ariko tutarasobanukirwa ubukirisitu. Ese uwo dusobanurira uburyo ubukirisitu n'idini bitandukanye n'uburyo dushobora kumenya itandukaniro ryabyo tukaryitwaramo neza? murakoze cyane. Yesu yasanze idini rihari. Abanyedini gani nabo bamwishe. nibo bamwishe. nibo bamwumva. ntibamwumva. Ibintu watuzanamo twatukumva. Ni jewe Mesiya. Pi. Izumuka kibazo. Ari we babwiriza. Ari we bo bamwa basoma. Ari we bavuga. Ariko tibayishurirwe ijambo ko noneho Yesu yaje gusoza ibyanditswe. Ibyo basoma. Noneho nyirabyo ndi hano. Yavuga iby'isabato nije sabato. Yama asenya sisiteme y'idini mu mihango y'idini. Noneho ashaka kubereka ko bave mu zo bizera by'idini by'amategeko. Noneho Yesu abereka ko yaje mu buntu. Nimba yakizaga umurwayi ku isabato cyari kizira amategeko. Yesu yamaze kuba abikora iki sisiteme. Yesu yaje kumaraho sisiteme. Noneho agenge sisiteme yiwe ya gikristo. Abantu be gusa n'idini ahubwo abantu bose na Kristo. Asante. Wategereye. Rero itandukaniro ry'idini, doctrine na Kristo ni ibintu bitandukanye. Idini rirabica discipline, doctrine, imyizerere, ariko Kristo n'agakiza. Murakoze cyane. Kandi idini nyakuri rirahari, ariko iyo wamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, umuntu amaze imyaka yo guhitamo agomba kwizera amuvuyemo. Akizera Yesu nk'umwami n'umukiza, akabyatuza akanwa ke, akizeza umutima we ko Yesu agiye kumubera umwami n'umukiza. None akizera Yesu akamwemera. Nubwo tuvukira mu miryango y'abizeye umugisha, baratureba bakatwereka icyerekezo, ariko ntibatwizera. Rero ugize imyaka yo kumenya ukuri n'amahitamo, kuko muri bino bihugu bifite imyaka 18 baguha kuba ushaka uba uri umugabo ukwihitiramo. No mu gakiza naho ugomba, iyo ufite igihe cy'amahitamo, ugomba kwizera kawe. Ababyeyi baba barakwisinzira, ariko kugeza none igihe wumva ukuri, umenya ukuri, none nawe ugafata umwanzuro ukwizera. Uwo Yesu ukamwemera, none akije mu buzima bwawe, akagukiza bitavuye mu babyeyi, none nawe wamubona. Asante. Murakoze cyane. Pastor, hari umuntu wicaye ahantu ubu nyine wategera kino kiganiro, ari ahantu yumva ahekewe, karibaza niyo ryambere akicumva uwo muntu Yesu wabivuga, karibaza ese ni gute uwo Yesu ni umutunga, cyangwa se ni gute noja mu ijuru? Mwibutse gatoya uburyo yoshika mu ijuru. Amen. Urakoze cyane. Ubundi Yesu yabwiye abigishwa, yabwiye Imana ngo sinsabe ko abantu bakura mu isi, ahubwo barindire mu isi. Sinzi ukuntu abantu cyane bazashaka kuja mu ijuru. Ijuru hazarijamwo abarituyemo, nibo bazorijamwo. Asante. Abafite Kristo bafite ubugingo babayo. Hano mu isi barimo barakora icyo Imana yabaremeye gukora mu isi, igihe cyabo nikigera baje iwabo. Niko umwatsi ngo iwacu ni mu ijuru, tutegereze kumuteza.
ahubwo ibyishimo byacu si uko tuzoja mu ijuru ibyo turibamo abafite Kristo, ahubwo ibyishimo byacu ni ugukorera Imana mu isi mu mubiri, tukagaragaza Kristo mu isi tukiriho. Nibyo byishimo ubundi by'abakristo. Nawe wagiye mu ijuru tuzomenya ibyo uzoburira. Ibyishimo byacu mu isi ni uguhamya uwo twizeye tukiri mu isi, tukamubwira abandi, tukamuhamya. Nawe mu ijuru birabangwa bafite kuwo mwana bafite ubugingo. Abazaja mu ijuru ni abari bamwe. Urakoze iryo jambo. Hari uwundi muntu warimbwiye ejo bundi numva riramfashije, none urikozemo numvishije. Rero uwo muntu ushobora kubwira rero Yesu abahe, Yesu titumurebesha amaso, ariko yaduhaye ibyanditswe. Ijambo ni ryo, kuko ntiwokwizera icyo utazi, ntiwakunda uwo utazi, ntiwakwizera uwo utazi. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kumenya Yesu. Imana yaduhaye Bible ntabwo ari iy'abashumba. Bible ni abantu bose bakeneye kumenya icyerekezo cya Kristo. None ugasoma ijambo ry'Imana ukamenya ukuri, ukizera uko kuri. Kwa kuri ni wo mwuka, rya jambo ni wo mwuka, rya jambo ni ko gukiza, rya jambo ni yo Mana, rya jambo ni we Kristo. None rya jambo rikaguhindura rya Kristo. Noneho mo ugenda usabana n'Imana, kugenda uyegera cyane, ni kugenda usabana, kugenda uyikunda. Abantu baza bahura mu nzira bataziranye, bite bwaca, bite mugahana ukuboko, bwaca mugahorera, bwaca mukaba inshuti magara. Nimba umuntu ashobora kuba inshuti magara n'umuntu batari baziranye, ariko bahura bakaba inshuti magara, birashoboka ko umuntu atabaza Imana ariko yatangira kwegera Imana akagera mu rwego rwa inshuti nawe. Asante Pastor, turangiza tugana ku musozo, tubwira ibintu bitatu bizofasha umukristo muri uru rugendo twatumwe hano gukorera hano mu isi, ko watubwiye ngo dutuye mu ijuru nuko turi abantu, nubwo duhaye dukorera hano ariko turaba mu ijuru. Tubwira ibintu bitatu bizotuma umuntu atanebwa cyangwa atananirwa. Imana igumurisha. Ibintu bitatu ni ibintu bikomeye cyane. Ikintu cya mbere ni ubuntu bw'Imana buba bukuriho. Grace y'Imana iyo ikuriho, binaniza abandi wowe kandi udasenga cyane, ariko ukabona ibyaba binaniriza abandi bigusha abandi wowe bikugeraho. Iyo ni grace y'Imana. Ariko Yesu yabwiye Petero ngo ndagusabira kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, numara gukura ukomeze bagenzi bawe. Ni ukuvuga ngo rero ibituma umuntu bituma atanebwa bivana n'aho yubatse. Ikigira inzu gukomera n'ikigira inzu gusa neza biratandukanye cyane. Twese dushobora kuba turi inzu, ariko imbaraga z'inzu naho zubatse, biravuga ngo uwumva ijambo ryaje akarikomeza wagira ngo n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imivu imiyaga biraza bakubita kuri iyo nzu kigira ikiba, kubera ko yubatse ku rutare. Undi w'umupfapfa nuwumva ijambo ntarikomeze, umuyaga uraza agira ngo n'umuswa wubatse inzu ye ku rutare. Zombi ni inzu zirasakaye kimwe, ariko imwe yubatse ku rutare indi yubatse ku musenyi. Wategereye niko abakristo umuntu agomba kugira ibanga ryaho kwizera kwe kubatse. Nimba foundation yawe iri strong, bivuga ngo n'ubuzima bwa Kristo buri good, kuko nta kizabuza imiyaga, nta kizabuza ibigeragezo, nta kizabuza intambara, ariko iyo bize bigasanga wubatse ku rutare ntacuzuba. Ariko wa wundi twahuye imiyaga yose yatugezeho kimwe, ariko wowe birakugushije, ariko jewe pi, bisobanura ngo kwizera kwawe ntako. Icyo tubona abantu benshi
kubera kutagira foundation ituma kibakura kibahinduka ni abanyabwoba basenga aho kibahinduka kije cyose kirabatwara nuko muri bo batubatse ku butaka nta jambo ry'Imana ribarimo rero ikintu novuga cya mbere ni ukubaka kwizera ko agomba kubakira kuri Kristo imyizerere yawe. Ijambo rya kabiri ni ugusenga. Buriya gusenga ni uburyo bukomeye cyane. Iyo usenga ukegera Imana uko waba uri kose kwegera Imana ukagira ubuzima busabana n'Imana uzuba inshuti n'Imana ikakurinda ibyo utayisabye. Asante. Nakoze cyane Pastor.